قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. Ondan keyin de peygamber öldü. Peygamberden keyin Hazreti Abu Bakır öldü dedi. Abu Bakır ölgende oşanın canına Hazreti Abu Bakır kömüldü. Adeptülük içinde Abu Bakır'ın başı peygamberden tizesinde dedi. Bunday koyuldu dedi. Tek olup kafası da bunday tizesinden başı durdu dedi. بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب دفن جنب سيدنا أبو بكر لكن أدبا أزيح قليلا جهة الشرق فرأس سيدنا عمر كان يأتي منكب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ondan keyin Hazreti Umar kömüldü dedi. Buldan adeptülük menen dedi. Şimdi arrak yıldırıldı. Hazreti Umar'ın başı dedi. Abu Bakır radıyallahu anh'ın ceketine turak yaptı. طبعا السيدة عائشة لسه مستمرة حياتها في الغرفة فجاب هنا ستارة أو تنتة ليش؟ لأنه أول كان الرسول زوج سيدة عائشة وأبو بكر أبوها ما كان في محرم. Yani o şekilde Peygamber müjdesi varında Ayşe'nin yılanbaşı ile kirip çıkıp yaşap cürür onu sürücüydü. Ondan ki Hazreti Abu Bakır öldüğünde bunun atası da Turav. Hazreti de cene kirip çıkıp cürür düşürücüydü dedi. Ki Hazreti Umar kömürgünden ki dedi bu dedi Ayşe'nin parda toz koydu dedi. أثناء دخوله كان ينزل نقابها رضي الله عنه. Kelek o şekilde ziyaretine girgende o şey yolunu sal betin caval türetildi. Görmezsiniz bu dedi mahram emiş de Hazreti Umar. Takvalık karasalar o şekilde betini caval tür o şey mürzeye girgen. طيب هنا في ملاحظة مهمة احنا نشرح دائما وفاة الرسول توفى ودفن لكن ما مات لأنه الشهداء لا يموت في القرآن موجود يعني لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الشهداء ما يموت فكيف الأنبياء بالرسول يموت؟ Yemi karasalar değil. Köyce biz aytık da Peygamberimiz közü ötkün, Peygamber ölügün de aytık dedi. Kur'an'da aytık Allah Teala şehitlerdi sizler ölükten esetleye gile. Allah tiril dedi. Yemi şehitler ölmegöndeki kadı Peygamber ölsün dedi. Peygamber ölgün demez inşallah. Bize cevap veriyor Peygamber الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحبه هذا حديث شريف. Peygamberimiz ne dedi? Adam dedi kim bize aşk olsa o şeyden çok olur dedi. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم موجود في قلبكم فأنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم. Eğer de biz Peygamberimizi süysek, yüreğinde Peygamber olsa inşallah bir de Peygamberimiz çok olur. إن شاء الله في المحشر تحت جناحه الشريف ندخل الجنة معه. Kutay büyüse de kıyamet günü mahşerde tirilgende de Peygamberimizin kanatmasında tirileriz inşallah dedi. إن شاء الله خلاص واحد يسوي دعاء.